Antu baria baturaga na mawathe gicigo bunge kia Igembe South ni bachumiritie na gutariria njira bagukurukira kagitene gakagasha ija marito ni untu barirwa baite mbeca baribari kenda bona utungata bogima bwa mwiri ni bakuromba thirikari itegere antu ba mawathe kenda bona utungata buria kubati. Dennis Mugendi na Rugonoru. Romano Ntongondu ni umwe wa antu bari na mawathe gicone kyo bunge kia Igembe South uria tunemithangi kone gukurukira mbaju ya maguru mbaju imuthinetie igitarira nja winde muntu on disability ndajiru ikuruko mwaka 2010 ndegirwa chuma mwaka 2014 yathuka yaditwa igwikirwa embassy miaka ili continuous mwaka 2016 ndaditwa yorenge ndekirwa enge 2016 nonto yendeke 750,000 ndacia kume itare unde wekirwa 2016 mwaka yo 2024 yambiria kureta thina ringi mwaka yo na chume eu yare 750 thai irenda 500,000 cash na ngiri mana yele ya 50 cia daktari na admission na mbeca intena cionde muntu on disability na igeria ria weria gutumira kandi njeru ya ugima iri kumenyekana ta SHA akirwite umba ikumutethia tiga uwa gwite utungata bwa mpwi tontu ari ugwatine ndeta kelaini ya SHA eja erejira ntwa NHIF pambera system wete sawa riu ngathithia ate system wete sawa na koro ikuthuki na ndeta operation na tena mbeca hiyo over milioni na ile kuendeka kasi 750,000. Hiyo maneno ya health isifanyiwe mzaa kwa sababu watu wanaumia kabisa. Bila Romano amesema ni kweli na hata tukitembea kaunti zingine tutapata the same issue. Kwa hivyo ni sisi wananchi tunasema SHA haitusaidii sana. Serikali iangalie imulike kweli iwe inasaidia mwananchi. Ikyo nontu ena bangi bali na iromba ria gutethio ni thirikari mbere buru bathirirwe gisansa makigia kandi ya SHA bungi gutwike utungata bwa ugima kiribo butina marei na iu nacio irio ibakuromba antu bangi bankoro injega gutetheria mukuru Romano iromba dimetikirwo kuthithirwo operation nontu waye irio gete cuma icambiritio twikanga na chetwikanga kakoro kanjirie kuma maira na mwanga thainya ntekumba wita na inya kuria ntekumba. Serikali ianze kulipia watu. Romano anaenda hospitali the coming friend of this week. Jameni tafadhali akienda hii hospitali Kerua alipiwe pesa yote kwa sababu ana hata nguvu, watoto wake hawana hata pesa. Sasa wamechukua hata maloni, watoto wake wamekula maloni mpaka wakashindwa na kulipa. Jameni sasa na nyinyi serikali tunaangalia utaweza kweli hawa watu wa disability wao wakiaga ya ukosefu wa fedha na hawana nguvu jameni. Dennis Mugendi Weru Wikendi mushine o Maua kaunti ya Meru.